me say sa bodamni na onenam Ghana no the firstborn a friend Clinton wa boda me the video ba kire mo ne ba firstborn won't when my mama story 5 minutes ni nko we akwanso make say menka ba ma menka issue ni nyina na say mo amudi na chi akọ na asore no ma menka bibi nkire mo sa Agradaa bodamni no sa bosum no de tikọ sha ase no eno mo ma ne ba ne bodam edi ode tikọ sha ase no ka kire ne say sa akom na no mo ma ne kom no afi bia no ombe hia nipa mienu moja ifiri ho akora ene oba onyem mo me mama story mo amugimi na mudidi nechi no arekudie ntia o so wie pro max so se de ndie fasika gare na wentumi njae no ni nyina ne se abosom no aka kire ne se wanfa nipa mienu afi bia ma ono obewu enti mo amugimi na mudidi nechi wo mo de mo calculate mo ho mo kan mo ho na mo ntena ho 6 months bia opim ni bi wa so obewu anase bema bi bewu anase akora ya wo ni bewu enti mamu nja mu ho mo na ode je kra because ono no 5 months asori we yanko so obewu enti sa bodam ni na mo fran Agradaa num kan no ho sepre eti se de yade ne prapra table so ochoba no ma Ghana ni bia nanim da ho na adwene mu da ho ensore se okodi bodam ni se echi menye da so se obeti asoro mo mane kofa ne ba Clinton na wabodam no ne first born boy no on be sane yare o TV so ansa na Ghana ni asore se obedi abu echi o 200 Ghana 300 Ghana me say fa kofa jene 6 months anye ya frame mema osika ne bia soso mo de ayo capital me say wa 500 Ghana wo de koma abu no me say fa kofa anwoma o frɛ ya na o frɛ me a me meboa wo ma osika na kosoro mema osika physical money ma wo de akɔhye o business na oba we ya money posachi ne ho kankan we na wotam osika sa wo de koma no onim se eye 6 months bia at least a year ohia nipa mienu mo wu be sanity se we nya sa crowd na nkaso mo di na chi a tama na o ye confound na o ye no because nipa mo ba kɔ no ne enim nipa dodo e na nkofo wu fam e na o de sanity sisia no o maka je say hey sika gare na gudi a ye bibi e decide na wo ho no eye mo na o de mo betwa so 6 months obi andi na chi obegu because abosum beku no inti moko amukan say Madam Tete Popo yes see oba Clinton na wabodam nam kwan no kofa ne bra besa na yare ne hwese wonga se onyankopon tumi mom yen ma ejimifo bi omuntumi nchiro mu din kwasiampanyi bi ontumi nchiro ne din kwasiampanyi bi ontumi kan Bible no nkora nchirechire mu nchiro kwasiampanyi bi ono ne best certificate ko ontumi mfura enkan de woso enkan nchiro so nim nyankopon chen o osofu jina wanim 32 degrees in Ghana on shen satiada en how inti it is important sa Ghana fo amutie me sa akrofo yo mobu ma che mo de amugimi ne monko mo bewu sa ntwen wo de mo be sanity 100 ye de bia me ba meka metu Ghana fo de bia metene Ghana fo se ne be ya sa bodam ni na mo frɛ na Agradaa no onyema bosomma no ne na ho kronkro se eye techimanfo apofe no sa oba na wohwe ne koma ayese eye muchia na komu se techima muchia na monka nkire ne se me begu sa de no ene omom keka no ho no ye begu ni nyina ma Ghanafo enya sa freedom no o ho lines se obepa koto na ase ofui abowa sa de no begu no mempene da ema di Ghanafo sika kopa adwuma paye ka oti abejanka wo premanfo ka obo jantra na nka enimu area mama jantra wa betena Ghana jimi ho wo ne bosoma konyem akọwo Clinton afi Clinton abodama wo de wo yesi 6 months be wonku nipa wa so awonku nipa obi amfiri wa so be wu a tama na odi konfo no saa na no ne ehu because ne ehu congregation number na mo amagimi na moti aso mo de monye calculation no 6 months me say asore no gunde endi 6 months abonso no bekuna to atwene onye mbosomba also what national ultimate transit street they be what one I say onye mbosomba na fibroid tare ho mo tantan ya mpene ye beguno mo amoka ho nyina ye beguno Ghanafo hia sa freedom to work kwasi ato wunya adwuma na mo fa sika mrɛ me wonum kankan sɛ otwe ba abegina ho na mo ma sika na 300 na Ghana na afuntra. I keep telling the IGP, the comedian, I keep telling the audit service, some more when I'm Ghana, the Bible bunipa. So bosom baby mama. Me se mo kancha Agradaa se me se me or your bosom baby mama.
Aye. Ne man ne ba Clinton ne papa ye bosom baby papa. Aye. Mira, the we are in sway esifa bay. Na edem ha sensu nwi. Ene the one family and share pa dia won frado be o. Sesa ni sen hunti. E na won ma frado be. Ebra me si dan wie. Na me gya wo hatu kwan. E na me ka kire wo se, kofa neat roofing system for. No me bo dan so mayen. E na kofa kwanchen for matrama kwafo a. O ma bo dan so ahwe dan na enwu ye o. Na Mira, neat roofing system for asem a wo ken. Edem pa na dan so am ho a chinchina chin. E se won na san boy dan so mayen. Ore utie. Unim se sika ho ayeden. E na wo yade so a. E so wo yade a ebetimi achama wo ye. Enu nti e na me share wo se, kofa neat roofing system for. Na nka o ma ye adwuma yi man. Achia nanso emu yi neat roofing system for wo nkuan de. O betwa ni neat de amayen. Enti ekoba ne se, open woodwork, metal trust, rain gutter, ridge cap, valley, IBR, IDT, DSR. Any pie keka ho de a. Ene na tonsa frɛ neat roofing system company. Yama free estimation, any free transport. And our friends so your board down so mawa e cheye pa. And it just some neat roofing system company e dia ba ne say what the promotion chenchenche pa no dia ba. Say de every sabre ekosi say ye bedi bronya bewie no. Oba neat roofing system company akache say enkobo down so mawa. Akade a wo de beba wo down so pe e na wo betua ka. Na ye di wachi akobo down so ama free a wontua hwe. Asaman kasene ne mpatam neat roofing system for abebie omonkrabata ne bi wo park so Proto station ho a store number 44 a ye ne GRA office ne di nhwane mu emu nkyeremu bia no fra neat roofing system for ewo 0553 817122 ena 0557453973 neat roofing system ana quality is our hallmark. Hello, Bodada.